we n'umwana w'imvura iguye bitwikira umutaka kandi bari mu nzu. Inzu batuyemo ibice byinshi byarangiritse. Mu gihe imvura igwa ibinyura mu bipfumure byinshi by'amategura by'inzu ishaje. Uyu mubyeyi uvuga ko ari umuhanuzi akaba anakora ibiraka byo guhingira abandi, amafaranga akuramo ni makeya ku buryo atashobora kugura isakaro. Ibiraka byo guhinga nabyo nkabibona rimwe na rimwe mu gihe umugabo amaze imyaka myinshi muri gereza. Ngaramutse abonye 50,000 ashobora gutangira ubucuruzi buciriritse akaba yagura n'agahema ko gutwikira ku nzu ye. Nkabona udufaranga two nagura kishitingi yo kuba nasakaza iyo nzu. Iyo ngeze nko ku muntu hari igihe avuga ati kanze nje guha umwana icyo kurya, ubwo yatuma nkareka akatujya kubera yuko mba nanyweye ku gakoma. Ni ukuvuga ngo ufata umwana ukamujyana ahantu rero umuntu yagira ngo akambaye 200 cyangwa 100. gira nta kintu mfite kuko twari turimo bahenze ntariya baraduterura baratujyana. Umuntu ari yangiriye neza amba agakoresho kujya ndakoresha njanga batujyanye ngo mbonye nk'urushoro nagenda ngafata wenda nk'ibiro 50 by'ibirayi, ngafata wenda n'umufuka wa kirajana w'ibijumba nkaza nkabitandika nkabigera mbigurisha abantu. nkabona udufaranga two nagura kishitingi yo kuba nasakaza iyo nzu ibiri kutunyagira. Ukarangura rero ubwo si ibyo bintu mu by'ukuri ubona nk'urushoro ari nk'urwanga wakenera 50 nibyo byapfa kumba urugenzo. Ibyo byapfa kubwo urugenzo 50,000. Reka dusuhuze mwese abakurikiye Narabibonye TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana aho muri hose. Ni igihe kinini tutabonana ariko murabizi ko tuba turi muri gahunda y'inkuru z'ubuvugizi ahantu hatandukanye. Ubu ngubu turi mu karere ka Musanze, ni mu mizi y'ibirunga neza ahantu bita ku ntebe y'ingwe. Ku bantu bahazi mwahita muhamenya. Ubu noneho hari umubyeyi twifuza kugira ngo tuze kuganira, ari imbere yanyu mushobora kumubona, ariko naho ndagira ngo twinjire by'umwihariko mu buzima bwe. Mama muraho? Yego. Urakomeye? Yego. Twagusuye rero nyuma yo kumva ubuzima bushaririye umazemo igihe kitari gito kandi kitari na kinini, ariko kandi utahita ugira icyizere ko ejo bizakunda. Ngaho rero tangira utwibwira, utubwire uwo uriwe wenda n'umuntu ukubona abashe kukumenya. Nitwa Nyirambonagaza Aronsiyata, ntuye mu mudugudu wa Rusambu, akagari ka Murago, akagari ka Murago, umurenge wa Gataraga. Ubuzima mbayeho mba mu nzu iyo. Reka tureke kwirukanka cyane wenda ako kanya. Warumbwiye ngo utuye muhe murenge? Mu murenge wa Gataraga. Ubusanzwe ufite abana bangahe? Ni umwana umwe. Umugabo? Arafunzwe ari muri gereza. Ibyo nibyo turi buze kugaruka wenda mu kanya kari imbere. Ariko se mu buzima busanzwe ukora iki? Ndi umuhinzi. Urahinga se ufite imirima? Oya, njya mu kiraka. Tubwire nyine uvuga mu buryo butoma. Iyo umuntu aguha ikiraka nibwo ujya guhinga? Nibwo njya guhinga, nabura akazi nkaza nkasengera abantu, hagera ungera umugisha akampa nka 200 nkajya kugura agafu ngasangira n'umwana wanjye. Kagira inkuru umunyamasengesho se? Ujya usenga ugahamagara Imana ikumva? Ngaho reka dusengera abantu bazumva iki kiganiro mbere yuko dutangira. Gatwicisha bugufi dusenge. Twongeye kugushima databuja, uri Imana igira neza, uri Imana desimana kasimana cyane papa dasikira mani kira desimana kasimani Mana, ubwo tujya gutangira uzutangirane natwe. Red sesimani tugeza muri aka kanya, hari banje atabashije kubona aka kanya. Red sesimani uruke kutwigaragariza, uhige ibiduhiga mu izina rya Yesu. Ngwino ubana natwe utugirira neza, nujya nsenze mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva uri mu mavuta kabisa, uri kuvuga n'indimi. Mama rero tugiye kwinjira ku buzima bwawe bigoye, ariko se nk'umukozi w'Imana mu by'ukuri ntaga abantu ugiye usengana babigeze banagufasha, kuko none tugiye kwinjira mu bibazo byawe kandi wambwiye ko ufite ibibazo bitandukanye, nacyo cyatumye tubasha kugusura. Nk'umukozi w'Imana wenda icyo ndibuze kukigaruka reka mbe nyisimbutse. Reka tugaruke ku buzima bukomeye bushaririye ubayemo. Ubu ngubu ubayeho gute? Ubu ngubu mbayemo kuba ntabonye ikiraka ndaburara, nuko nagize amahirwe nkabona umuntu akaba mfasha ukwezi kwari gusize ntabona icyo kurya.
none se ubwo wamaze ukwezi utarya ubaho? habaga nk'igihe umuntu ambaye nk'agaceri k'ijana duhuriye mu nzira igihe nahagura agafu k'ijana kaza nk'agashigisha ngasangira n'umwana wanjye. Agafu k'ijana katari ntugure n'agasukari se? ubwo naba nabonye ijana ngagura isukari nyikuye he? Ntabwo byakunda. byashoboka. Ariko ndabona umwana wenda nubwo ananutse ariko atabigaragara ko yariye hari wagisinze ahantu kuri funguro. iyo ngeze nko ku muntu hari igihe avuga ati kanze nje guha umwana icyo kurya, ubwo yatuma nkareka akatujya kubera yuko mba nanyweye ku gakoma. ni ukuvuga ngo ufata umwana ukamujyana ahantu rero ku baturanyi babona ukaba namuguriye agakoma. umuntu yagira ngo akambaye 200 cyangwa 100. ndumva rero biba bitoroshe cyane. None ubuzima bushaririye bwatangiriye gute rero? Kubera ko uri umubyeyi biragaragara ko ushoboye gukora, wenda n'akazi ukora rimwe na rimwe hari igihe kataboneka. Mbwira muri rusange ubuzima bugoranye bwatangiye ryari, kuko wambwiye ko umugabo yafunzwe. Mbwira noneho kugira ngo ubuzima busharira bugiye gutangira bwatangiye ryari? umugabo naramusanze, nyamara kumusanga umwana akimara kugera amezi 4 ubwo arwana na bashiki be. Amaze kurwana na bashiki be ubwo bakomerekezanyije ntago narindi mu rugo, nari nagiye gusura mukuru wanjye mu Gataraga. mu kugera hano nsanga barwanye barakomeretsanya bashaka ku bitaro. Giye ku bitaro rero hasize nk'icyumweru umugabo baraza baramubwira hano ngo nagende ngo ku murenge bari kumushaka. agezeyo ubwo bahita bamushyira muri gereza. ubwo umwana yansigiye umwana afite amezi 4. ako amezi 4 mbaho muri ubwo buzima. iyo naronse udufaranga umugira neza nasengeye abagiye ngiye kumusura kuri gereza, ubwo nkagira icyo musigira nanjye ngasigaza utwondarye. Ugasigaza utworarye. ubwo rero byahise bitangira ku buzima bugoye cyane. nabonye hano mu nzu nta n'ikintu nagira. nta kintu mfite kuko twari turimo bahenze ntariya baraduterura baratujyana. umuntu ari yangiriye neza wamba agakoresho kujya ndakoresha njanga batujyanye. usanga batujyanye. none iyi nzu se bagusizemo tubwire noneho uburyo ubaye hanga, kuko nabonaga ari inzu yapfumutse imvura igusanga mu nzu. tubwire bimeze bite cyangwa se ubayeho gute? njyewe njyemara gusanga uwo mugabo yari afite nyina. ubwo none bagiye kumufunga ubwo nsigarana nawe muri iyo nzu tuyibanamo. ubwo ninjye wamurwajije, akaba ari njye umumesera, akaba ari njye uje kuvoma nkanamugaburira. umugabo agiye gutaha nibwo yaje, ubwo yongeye gusubira muri gereza ubwa kabiri. ubwo nsigira umwana w'amezi 4, ubu ageze umwaka n'igice. Ageze umwaka n'igice. iyi nzu se amajoro yawe ameze gute ko mbona hose hatobotse? ubwo mfata umutaka akaba ariwo nitera nijoro. iyo tugiye kuryama yari ku manywa turavoma amazi tukayamena hanze. ubwo yamara guhita ubwo akazuba kava tukota akazuba utwo turitera tukatwanika. ubwo haba nimugoroba tukongera tukajya kuryama. nkaba mfite n'ikibazo ko hari n'umuntu ushobora kuza akanterekera urugomo ndi hano njyenyine. uyibanamo n'umwana wawe rero iyi nzu? ndumva bitoroshye. none se mama, biragaragara rero uri umuntu ufite imbaraga, uri umuntu ushobora gukora nubwo wenda muri iki gihe guhinga bitoroshye. n'amasambu yarashize aka gace mutuyemo, ariko nahari ubu ngubu igihe cyo guhinga cyarashize. ubu rero bigaragara ko watekereza ikindi kintu cyo gukora. ubu ngubu mu by'ukuri wakora iki? ngo mbonye nk'urushoro nagenda ngafata wenda nk'ibiro 50 by'ibirayi, ngafata wenda n'umufuka wa kirajana w'ibijumba, nkaza nkabitandika nkabigera mbigurisha abantu, nkabona udufaranga two nagura nk'ishitingi yo kuba nasakaza iyo nzu ibiri kutunyagira. ukarangura rero. ubwo si ibyo bintu mu by'ukuri ubona nk'urushoro ari nk'urwanga wakenera? ibihumbi nka 50 nibyo byapfa kumba urugenzo. ibyo byapfa kuguha urugenzo ibihumbi 50. ubwo si seta wayikura he? byagenda bite? wajya ubigemura mu bantu? byajya bigenda bite?
hano hari ahantu hari igihe abakiriya tubabona baje gushaka, hari n'igihe tuhabona n'inzu yo tuba twakondesha tugakoreramo, cyangwa ukajya hariya mu gasantere nawe ukarambika ku gafuka ugatangira ugashaka amafaranga. None se uwo mwana wakuriyemo ubwo buzima nta burwayi yigeze agira, nta bwaki, bimeze bite? oya nta bwaki kuko mwitaho uko nshobojwe. Ya rero reka mbwira abantu bose bashobora kubona iki kiganiro, mushobora kureba ubuzima bw'uyu mubyeyi, mushobora kureba uburyo abayeho. Ni umukozi w'Imana usenga cyane, ari mu buzima bugoranye, ari mu buzima bushaririye. Hagize umuntu wifuza kumufasha, yamufasha kuba yabona urushoro, wenda muri urwo rushoro akaribwo yabona agahema ko gutwikira hejuru, cyangwa se amabati agera nko mu 10 yo kuba yashira ku nzu ye. Hagize umva iki kiganiro rero wamufasha, dushobora kumufasha akareka kunyagirwa. Nyaboneka mureke dukorere umugisha, kandi Imana ibingibi bidushoboze, turebe ko uyu mubyeyi n'uyu mwana bareka kunyagirwa kandi bakaba muri ubu buzima bugoye. Ikindi nabibutsa ni uko aha hantu batuye ni mu karere ka Musanze munsi y'Ibirunga, hafi muri Kinigi neza. Ibirunga ubu bireba ahantu biri imbere yawe neza. Ahantu habiri imbeho, haba umuyaga. Ubuzima uyu mwana amaze igihe kinakuriyemo, uri umuntu rwose ufite umutima wo gufasha, wamufasha. Buriya n'ibyo kuryamirwa hano biba bikenewe. Nkurikije imyenda uyu mwana yambaye, biragaragara ko ahantu hari imbeho, ariko kandi nta buryo bwo kwikinga imbeho buhari. Imana ibahe umugisha. Iyi ni Narayibonye TV.